Rosiisaan Jimmaa Baalunku Ogimmara reekkammanni buusaa ikkasinni baxxino bayicho uyine loosaasiissannota qoqqowu laayinki pirezidaantinna rosu biiroo sooressi egensiisi. Hawaasi rosiisaanote qajeelshi kolleeje lemina saykki doyichora rosaano maasiissinu tenne odoorano Sisay Kabbada. Maasota manyootira leellinohu Sidaamu qoqqowu laayinki pirezidaantichinna rosu biiroo sooressi Kalaabeyyene Baraasihu rosiisaan Jimmaa ogimma baalate buusa ikkasenni maasamaanu baxxino bayichooti loossarasiisannota xawissino. Rosiisaan Jimmaa ogimma baalate umooyineehu mulla ikkikkinni halaale ikkiyoo daafira maoyye yine ka'neentinni halaaluu rosiinsiyaa ikkiro gobba rosiinse gobbate qansoota rosiinse ka'neentinni gobba heewisamaanchonna lophote dirima fultawo gede assa dandiine ogimma ikkitiyoo daafiraati. Deedhi yiniyaa ikkironna garuu rosiisa hoongiyaa ikkiro kayinni gobba hunate ajooti. Kuyi daafira rosiisaan Jimmaa gobba gatisate ajooti, ilama gatisate ajooti, ga'ara ikkitawo ilama kalaqate hajo ikkitiyoo daafira mitto widoonni hagiirsiissawo ogimmaati. Tenne widira eggine ka'ine karsamate kaayyo afidhinoyi daafira baalanka walla giidhitinoyi yaabaxeema. Rosu mitten geronse uurrinsanniha ikkinokkihura bilchaatte albillicho qaafasiissannonsatano wachishino. Tini maasama'ne umitellana jeefo ita dikkitiyo. Ani tiyo ki'nera noo'idhaansi ikkiyonke yitinoonte. Ogimma goodhe, roso goodhe, leddine rossine ikkadda ilama ikkitine ka'ineentinni heewisamaano ikkitine gedeeti tiyo noo'eti mitte jawa sokka. Hakkuyira gobbaanni fultinayi woyitenna loosoo bobbakkinayi woyite ikkado rosiisaano ikke. Rosiisaan Jimmaa rakasiisawo coyinni umodhe seekkitine agadhitine ka'ineentinni lifixa rosiisaano ilama gatissinayta rosaano'ne hagiidhitaawota isi rosiisiyoo edaafira isa rosiisiyoo edaafira techo iilloommo wa iilloommo yite ka'eentinni doogote affaanne woyite ane rosiisaanchooti kuni yite hagiidhitayi kultaa'ne rosiisaano ikkitinayi gede kawaa qole dhaansa'ya dhaamaa baxeemmo. Kolleejete diine Kalaabiraanu Dassaalenyihu kolleeje yuuniversitete kolleeje widira qolle lossate rosiisaanote dhuka lossate looso loonsanni hee'noonnita xawisino. የኮሌጁን ደረጃ ወደ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅነት ለማሳደግ የተያዘውን ግብ ለማሳካት የመምህራንን የትምህርት ደረጃ ለማሻሻል በተያዘው እቅድ መሰረት ባለፉት 3 ዓመታት ብቻ 33 መምህራንን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሶስተኛ ዲግሪያቸውን እንዲከታተሉ ኮሌጁ የትምህርት ዕድል አመቻችቶ ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ። ባራው ማሳንቲኖሪ mitto kumenna lame xibbenna settawo rosaano ikkansa qummi assino Kalaabiraanu koroonu korkaatinni kubbamino rosonsano hawadi yanna runsite jeefissinota buuxisino. ዛሬ ለምረቃ የበቁ ወንድ 865 ሴት 415 በድምሩ 1280 ሰልጣኞች በተመሳሳይ ሁኔታ የሁለተኛ ዓመት ሁለተኛ መንፈቅ ዓመት ትምህርታቸውን ጭምር በ2013 ዓመተ ምህረት አጠናቀው ቀሪ የሶስተኛ ዓመት ኮርሶቻቸውን የክረምት ወራትን ጨምሮ በመማር ያጠናቀቁ ናቸው። ለዛሬው ዕለት ስኬት በክረምት ወራት የረፍት ጊዜያቸውን ያለ ክፍያ መስዋዕት በማድረግ ሙያዊ ግዴታቸውን ለተወጡ ለኮሌጁ መምህራን በራስና በኮሌጁ ማኔጅመንት ስም ላመሰግን እወዳለሁ። Ogimman safajjitanno manyoote uddidhe gobban sana dagan salaalaan cimmatennina ammanamatenno waatate qixxaawaano ikkitinotano maasamaano coydhino. Fafo eno injiito eno afireemmo ikkito eno ikkano hooggu eno kuni rosiisaanchimmate ogimma lowo ga'ara ikkitanno ilama lowo ilama quxa ikkino daafo anino kaajje sufeemmo. Rosu meyaata badhera qolaare heerara dandaanona kayinni konneno dandiine konne shallamama dandiinayta beqqa meyaate ikkatenni badhera higa nookki'netanna rossine takataataltine yanna'ne garuu horonsidhiniro togoo hagiidha dandiitinatanna jawa wayilla dandiinayta yeema'nena yanna'ne garuu horonsidhe yaata hasiireemma roduwi'yara. Anente gede hattono qarru giddoo higge batinye rosaano anewiichinni rosse ka'eentinni ayirchi xaadinsarino solushine ma'lite fula dandiitaata ane widoo higge jawa rosicho adhitaa yee hedeemmo.